Tripura Idol top 5 ani kami ingkang ke Shimra Radhakrishna Para and ang present Gorkha Bastio tongi tongo ang tabuk Holy Cross College pori tongo first year ani hobby singkang ke singing, dancing, cooking, painting they designer bong na muchunga ani family o ma baba nana dadu yong song joto na support khayo chini college ni friends rock te ani manai song joto na support khayo borok bo ano support khayo borok sawo nang no winner rang nai nang no applying na tirokhini sawta borok anik support khayo te borok khub khushi je ang tabuk top 5 ko selecting kha ang rechamna ni changma ni khe 2 years kha after ang class 11 no ang classical string na start khaika ani favorite singer ang ke ma'am Surabhi Deburma bini gan kaisang belai khna tokjago ko kripayano rilian khano hui jagai thango beba mo ko mo chalai thangai kha mang paya bang finally bagai ang fung ai keno rias khayo tai chini ani ganje ano je remani amo practice khayo ta tabuk bo top number 5 thangai nai ang tok tongi to ngai o khai o je TTADC je sarkar o kom thangmana tuyei serong je platform sa mani bongno ang pipeline hambai ma janabo अश्मिका के बारे में मैं जो बोलना चाहती हूँ वो जब मेरे पास आए तब से मैं देख रही हूँ उसका वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा है उसका गायकी उसका मुर्की जो है गले का जो क्वालिटी है वाइब्रेशन और जो जुआरी होता है बहुत क्वालिटी बहुत ही अच्छा है chini TTADC si hapangno ang belai hambaya faro chini Tripura Idol hai mahai kaham platform tuma bagai and bong vinitro cheng asake
장가돌 하방 하쯤 구리 날탐 짝시시 막항시길이 딸로 뭐하러 짝하게 가요 할로크